Rung quarter final sa ka Barcelona, ka Liverpool, ka Bayern Munich, ka Atletico Madrid ha ka Champion League. Bat poi Messi si ka kendai spakol ha ka kar jong ka Barcelona ha ka 85 ka Newcastle United da ka cricket call da prala laikol kumta ka qualified sa quarter final Champion League. Nang ta ka Liverpool ka job ya ka Galatasaray da ka cricket call da Saulo we call kumta ka qualified sa ka quarter final Champion League. Ka Bayern Munich ka job ya ka Atalanta da ka cricket call da Paula Arkol kumta ka qualified sa ka quarter final Champion League. Bat ka Atletico Madrid ka job ya ka Tottenham Hotspur da ka cricket call da New Sun Call kumta ka Atletico Madrid ka qualified sa ka quarter final Champion League. Ka Barcelona ne ka mit ha ka second leg klub limno ya ka Newcastle United dan New Arkol. Ha ka ba ya kini New Call ka Barcelona ne ka mit la yoban tap da rapin ha ka menit ke bah Rio ya ka bal assist da Fermin Lopez. Nang ta ka Newcastle United klub ne khajno ha ka menit ka ba Khatsan. Ka Barcelona ka yo biang ha ka menit ka ba khat pra lengbao Bernal ya ka bal assist da Martin. Bat ka Newcastle United klub ne khajno ha ka menit ka ba ar pra lengbao Bernes. Bat syuaban kutno artar ke kelas step ha ka menit ke Sapsan plus New Lamin Yamal layo ya ka Shikol lingba ka penalti. Nang ta Fermin Lopez layo Shikol ha ka menit ke Sanpuy ya ka assist da ora pinha. Bat Lewandowski layo ha ka menit ke Sanpun Riu Shikol ya ka assist da ora pinha. Nang ta Lewandowski layo bing sa Shikol ha ka menit ke Ripuy ya ka assist da Lamin Yamal. Bat ya kol ke bah New layo do rapinha ha ka menit ke bah New poar. Kumta jin la da rapinha ulah Shimhi ya ka penalti ha ka menit syoban kudno atat ke kelas step unjin da layo sendon da ka hat-trick ne kamit. Henry ya ka penalti ul aino ya Lamin Yamal. Kumta penlimno ka Barcelona ya ka Newcastle United ha ka second leg dah New Arkol. Kumta tim kepada rung mentah seka quarter final kidai ke PSG, ke Liverpool, ke Real Madrid, ke Bayern Munich, ke Barcelona, ke Atletico Madrid, Sporting CP, bat ke Arsenal. Haka ba ke PSG kan saya kendu persya ke Liverpool, ke Real Madrid kan saya kendu persya ke Bayern Munich, ke Barcelona kan saya kendu persya ke Atletico Madrid, bat ke Sporting CP kan kendu persya ke Arsenal. Kad ba omisi ulah poi je kendai spakol ka karir ke jongu hadin ba ulah yo sasikol menta ka step ha ka jing dekai ha ka kon ka CAF Champion League persya ai kana sbile kumta omisi ha ka karir ke jongu ulah yo ndrus pa anji fu arkol ha ka Barcelona lai fu arkol ha ka PSG nyi fu kendai kol ha ka Inter Miami sis pa Khatsan kol nagam ta ka Argentina national team ka ba ulah poi menta je kendai spakol hakakar ke Jong-u. Kata kendai spakol nagi katwis pa sapway senmi madan. Khubor